Podcast Budak UiTM. Hello guys, Christina here and welcome to podcast Budak UiTM. So for today's episode, kita ada student daripada Printing Technology and we are going to talk about her journey as a student dari daily routine dia, workload sampailah apa yang membuatkan bidang yang dia ambil tu interesting. So hopefully from this conversation, korang akan dapat clearer picture tentang bidang yang diambil tu dan kehidupan student sendiri. So we have Amalia here from Printing Technology. Hi, hello everyone. Okay, so Amalia boleh introducekan diri and cerita sikit tentang course yang you ambil tu. Alright, so hello everyone. My name is Nur Amalia. So I baru semester 2 degree. I masuk penerapan. And from my background, diploma itself, I ambil course yang sama juga, Printing Technology as well. I see. Okay. Sebelum you masuk UiTM, kan you diploma printing kan? Memang you dah expect untuk masuk ke atau you memang dah aim Printing Technology ke macam mana? First of all, kita memang tak dapat nak jangka lah kan. Kita mohon bila kita isi UPU tu, kita mohon fakulti arts and then bawah tu baru dia macam nak masuk grafik ke apa-apa ke, and then at first tu kita pun nak masuk grafik lah, tapi yang tu based on my parents option. Dia kata macam tak apalah, cuba try grafik sebab background sekolah I pun arts. So waktu tu parents I kata apply je. So bila dah keluar result tu, tiba-tiba tak dapat grafik, dapat printing. And waktu tu ada macam, printing, memang I never heard of this course before. Tapi kakak I dulu from faculty arts, so they explain a bit about printing. Sebab dia kata printing ni memang not everyone tahulah about this course. Cumanya dia tanyalah nak go ahead ke, nak apa ke. But for me waktu tu I macam it's okay, kita proceed je, go ahead je. Kita try new thing. So macam go ahead lah waktu tu. Kiranya memang waktu tu zero knowledge about printing ni. So bila kita masuk tu baru kita tahu, baru terbuka one by one. I see. Yeah. Okay. So you jenis orang yang cepat adapt tak dengan satu situation atau jenis orang yang macam ambil masa? For me, I boleh cepat adapt. I jenis yang extrovert. Okay. Okay, so I like to try new things. So new things excite me. So dia macam seronok nak try. Macam bila belajar ni macam okay lah, boleh adapt. Even ada je waktu susah dia kan, nak susah, quite hard lah juga. But for me, boleh nak adapt tu. Semester 1 yang paling struggle lah. During diploma lah? Ya, during diploma. Sebab macam kena belajar F&D, Fundamental of Art, kena draw. Macam kita pun fikir macam, kenapa kita masuk printing? Kenapa kita kena draw? Kenapa kita kena belajar fotografi? So dia macam at first tu dia start to question everything lah. But everything in the end, bila semester 5 tu baru everything makes sense. Sebab everything will come align together. Sebab all of the basic skills that you learn in diploma, waktu semester 1, 2, 3, 4 tu, in semester 5 you will apply. Okay. So they still align juga. Yeah. I see. Okay. So kalau you boleh describe yourself kan in 3 words, what would it be? 3 words. Yes. Myself. Yes. Extrovert, cheerful. Okay. I like cafe hunting.
Give and take. Cafe hunting. Oh, cafe hunting. Yes, cafe I hunting. see. Okay. Kalau during diploma kan, during intern tu, you rasa struggle tak? Oh, I tak intern. Oh, tak ada intern? Diploma tak ada intern. Oh, okay. Yeah. So, I tak ada pengalaman in industri. Oh, belum lagi belum lah. lagi. Tapi time degree ni akan ada kah? Yes, time degree akan ada. This course bermula ada 5 semester je. So, bila tukar program Anjal, the new cohort, so it turn into 6 semester. Okay. So, kalau from the old syllabus, intern semester 3. So, next sem lah kiranya? Sepatutnya next sem. Okay. Tetapi, bila syllabus baru ni, dia jadi ke semester 6. Oh. So, the whole semester for 6 months. Kalau waktu semester 3 tu macam 6 months juga, cumanya waktu dah masuk sem tu kita tetap akan masuk. So bila ni cohort ni after semester 5 terus masuk intern. So after intern tu terus boleh kerja. Boleh kerja terus lah. Betul. So, tak payah nak datang sini balik. Ya, betul. Belajar balik tak ada. Yes, betul. Okay. Okay, so during your diploma lagi, apa, kan sekarang dah sem 2 kan? Betul. So apa you punya subjek yang you rasa sama je? Apa yang you belajar time diploma sama dengan sekarang ni. your current semester? For me, for now tak ada lagi. Oh, tak ada lagi. Sebab saya kan penerapan. So I dapat pengecualian kredit. So most of it memang I tak pernah belajar. So it's like I explore new things lah. Oh, I see. Okay. Yeah. Well, if orang luar tanya about this course kan, macam mana you nak explain? Contohlah, I ni orang luar and I tak tahu pun pasal printing technology tu. Oh, okay. For me printing is huge. I can rasa printing ni besar. Sangat besar. Sebab yelah, most of the time when we talk about printing, orang akan kata macam, oh, printing ni print je ke, photostat, duduk sebelah mesin photostat. But no, printing is beyond that. Printing is More than that more lah. than that, yes. Actually kalau tengok in our daily life pun, printing di mana-mana ada printing. Semua benda printed. Baju printing, Ya, betul. Buku, medicine, products. So actually everything is involved. So bila orang tak tahu, so it's quite sad sebab orang tak tahu kan. So bila orang kata macam tu, bila kita nak explain, orang tak faham. Ya, bila orang tanya masuk course apa? Printing. Macam tu. Printing Bukan printing je. Sebab most of them kata kalau keluar from study, tak ada kerja. But no, printing sangat-sangat luas. Pekerjaan sangat budak printing ni, yang mana keluaran memang terus serap untuk kerja. Oh, really? Sebab company banyak, tapi keluaran tu tak banyak. Oh, I see. So, kan sekarang kan macam you cakap tadi, keluaran tak banyak. Betul. So, apa yang membuatkan printing ni masih orang guna? Relevant. Yes, relevant. For me, printing is relevant sebab kita tengok produk macam we take in a bigger picture. Okay. Tahu kan Unilever? Sorry? Unilever. Nestle. Oh, okay, tahu. Okay, so Nestle is under one company with Unilever. So Unilever ni is a very big company yang produce painting, Colgate. So benda-benda yang macam tu. So benda tu still relevant. Kita guna product everyday. So other than that, I faham sekarang kan in new media, new era, digital world. So newspaper, sebab orang nampak macam newspaper je. Sebab newspaper kan dah tak quite relevant right now. So yelah, I faham lah tak ramai. So peredaran masa kan, but newspaper still be printed until today. Cumanya tak banyak macam dulu. So kalau diorang kata printing tak relevant, for me tak make sense. Sebab it's still relevant. Exam paper, betul. ya, buku teks, everything actually. Duit, credit card. Oh, betul. Duit, credit card, duit shilling. Everything is reproduced by who? Printers. Printing. Yeah, printers. Okay. Alright. So, apa the main thing yang printing student akan belajar? Yang main.
obviously kita orang akan belajar about printing ni kan macam kata luas. So dia akan belajar about everything actually in printing. So when we talk about printing, macam saya belajar printing, akan terbuka kita tahu kita ada offset, kita ada digital, screen printing, kita ada gravure, kita ada banyak lagi. So when it comes to printing, it's not one. Oh, it's not So one. setengah orang akan fikir macam printing tu in digital. Digital tu means macam kita print, kita photostat, itu digital. Oh, Kalau tengok machine kat belakang kita ni offset lithography. I see. Yeah, so there's multiple types of printing. Boleh explain sedikit tak yang each type tu? Sikit je. Okay, so basically kita akan mula dengan digital. Sebab semua orang tahu digital kan. Digital kita selalu nampak dekat kedai. Ya, betul. Yang kita nampak tu lah digital. Ya, betul. So digital is like, orang tahulah kan, so basically boleh print apa-apa saja. Tapi if machine digital yang upfront, yang sangat advance, dia boleh keluarkan booklet. Dia boleh lipat siap-siap. Oh, dia dah auto yes. buatkan lah. So dia akan ada control panel, kita control, kita setting. So bila print tu akan keluar sebagai flyer, template. Ya, dia boleh buat stapler kita panggil saddle stitching. I see. So dia boleh keluarkan siap-siap. Yang tu yang advance about digital. So when it comes to offset kita boleh nampak ni lah dekat belakang ni. So this one Heidelberg Speedmaster XL75. Sorry. Nama dia. Nama dia panjang Yeah, Heidelberg Speedmaster XL75. Okay. It's from Germany. Oh. Ya, harga dia 4 juta. Quite So expensive. machine printing ni tak murah. So kalau kita nampak macam UiTM invest sebab nak bagi student belajar kan. So kita ada yang ni Heidelberg Speedmaster, kita ada RMGT yang kita nampak tu tower tu. Okay. So mesti kata kenapa yang ni besar, kenapa yang tu kecil. So what's the difference is that Heidelberg ni ada 4 tower. 4 tower kita akan boleh print 4 color, CMYK, cyan, magenta, yellow and black. So if 2 tower, we need to change the color. Contoh macam today kita run color YK, yellow and black. So tomorrow pula kita run color CM, cyan and magenta. So yang tu offset. And for screen printing, kita run tu screen printing agak leceh actually nak buat, tapi it's quite fun if you really enjoy the process. Yes. So macam screen printing tu dia kena ada macam kita dekat UiTM sediakan aluminium block. Dia besi. So kita kena tarik, kita kena readykan mesh, kena buat kain dia, kena colourkan, kena cuci, kena expose. Kita ada machine exposure dekat dalam tu. So kita kena expose, transfer film to plate. Kita kena basuh, kita kena tunggu kering. And then bila nak screen printing tu, kita letak block tu, kita kena letak ink, kita tarik dia. So bila kita tarik tu, the image will be produced. Dia punya proses agak lama lah kan? Yes. Kalau guna advanced printing machine ni. Dia actually depends on product. Oh, depends on product. Ya, kalau macam usually kita guna Heidelberg ni, kita guna offset untuk packaging, untuk in a big volume, sorry. Macam kita nak print buku Al-Quran. Kalau tahu tak PNMB? Tak. Percetakan Nasional Malaysia Berhad. Diorang ada print. Oh yes, about them. Macam tengok, tak semua orang kita tahu kan about printing kan. So that one is the biggest printing company in Malaysia jugalah. In printing? Yes, in printing I in see. Malaysia. Okay. Sebab kita, situ produce card bank. Oh, Yes, card bank, duit. kat situ lah semuanya Ya, diproduce. betul. Cumanya macam duit tu dekat bank negara lah mostly. But credit card tu nak masuk dia sangat susah. Hanya 3 orang, 2 orang je yang handle dalam tu. Sebab dia handle cheap sangat terkawal kan. So waktu tu kita orang pernah pergi lawatan lah. So kita orang tak dapat nak masuk sebab dia tu banyak sangat security, banyak sangat steps nak masuk. So apa yang kita orang tak dapat masuk. Cumanya waktu tu kita orang dapat tengok tempat print paper SPM. Ya, yang nak masuk itu pun ada polis jaga. Oh, memang tak boleh sebarang-barang masuk lah. Ya. Tu pun waktu print tu 3 orang, 4 orang je boleh masuk. Yes. Tak boleh sekaligus? Tak. Memang ada orang yang assign, yang betul-betul security check, yang tak boleh bawa phone. Memang tak boleh memang cakap. secure lah. Yes, sangat-sangat secure. Dalam tu bila masuk kan, kita orang sendiri pun tak boleh ambil gambar. Sebab dia sangat
secure lah. We cannot do anything kan. Dalam tu machine dia sangat besar. I see. So yang dalam run machine tu memang diorang invest in type of machine yang semua auto. So perlukan manusia dalam 2-3 orang je. Sebab nak buat benda tu kan secure, takut soalan bocor or betul. anything. Kalau waktu nak keluarkan tu pun sangat ada prosedur dia. Faham. So macam sebab tu I kata printing is still relevant. And wide lah. Yes, very wide. Luar negara banyak yang Masih nak pakai. masih banyak lah. Yes, masih banyak. Macam Germany, Japan, banyak. Okay. Alright. Korang dengar sendiri kan, program dia ni sangat interesting. Tapi kita take a break dulu, and lepas ni kita sambung lagi dengan segmen yang seterusnya. Okay guys, we're back, and now kita nak fokus lebih lagi dekat program dia itself and macam mana the student learn in it. Okay, so macam mana ada tak subjek yang betul-betul open your eyes pasal industri printing ni? Packaging, why? Okay, why I kata packaging kan? Sebab packaging is big, is huge. Banyak sangat-sangat. Kalau you tengok kan macam kita print macam-macam lah. Kotak, cereal box. Yang tu I bagi in a bigger picture lah. If macam in a smaller picture kan, macam contoh kita print kotak nak, okay, if we go to a wedding contoh, mesti dia orang akan bagi door gift. Door gift tu kotak tu packaging. Okay, so packaging ni memang akan tak pernah pupus. So whenever we talk about printing, benda yang akan memang akan selamanya adalah packaging. Okay, semua bidang akan ada dia punya sunset and sunrise. But for now, printing tengah sunrise, dia tengah menaik. Sebab tak semua orang tahu, but now macam baru sikit demi sedikit lah terbuka. Macam sekarang ni kalau boleh tengok kan, dia ada banyak young entrepreneurs. Diorang nak cebur bahagian printing. But not everyone tahu yang ada course printing. Macam sekarang ni boleh tengok macam ramai buat baju. Tahu tak macam Jersey macam jersey. Lepas tu macam thrift. Lepas tu bila thrift tu diorang buat lah macam diorang punya own product. Macam baju screen printing. So macam dari situ pun is printing. Tapi tak semua orang tahu macam I kata. Sebab yelah course ni kan dia memang sunyi sepi sikit lah. Tapi but it's a good thing yang young people in this generation are baru buka mata nak masuk this bidang. Faham. Okay, so our next question is, course ni, dalam course ni kan you belajar lebih banyak individu or berkumpulan? Depends. 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 But most of the time every semester memang akan ada grouping. Betul. Cumanya like if you do grouping, the work akan lagi besar. The volume will be big. Contoh macam nak kena buat buku katalog. So benda-benda yang big sebab perlukan banyak otak kan. Faham. So macam grouping tu for me, bagi I jenis yang I like to bergaul dengan orang. I lagi suka buat kerja dengan orang. So for me grouping atau individu tak kisah. But kalau grouping tu fun, you can know a lot of people. Share opinion. Boleh buat kerja sesama. So macam kalau dia tak tahu, kita boleh mengajar. Macam kalau I pun tak tahu apa-apa, I pun still learning, betul tak? So kalau dia bagi tahu share information pun, I boleh tahu macam, oh maybe I tak tahu, dia tahu. So in grouping we can share information. So it's go vice versa for me. Faham. Okay, macam you cakap tadi, kalau grouping work dia lagi besar kan? Betul. So far apa yang paling besar yang you pernah buat? For me, macam I kan diploma kan, degree for now tak ada lagi lah sebab I baru semester 2, betul tak? So macam waktu diploma tu, kita orang final year tu semua orang kena hands on. Tapi kita orang, sebab kan tak ramai tahu, batch kita orang 10 orang je. Oh, sikit. 10 orang, satu lelaki. Okay. Dia lah kumbang dalam bunga-bunga. So macam bila macam tu, dia lagi tak adalah susah. Kita
kita kan perempuan, kita boleh buat juga kerja. Ya, Kita betul. tak perlukan lelaki. Alamak. Alamak. Tidak. Cut. Tak, maksud I macam sebab printing kan kena angkat paper lah, apalah, betul. berat kan. So maybe orang akan macam, lelaki yang akan buat. Sebab mostly kalau masuk industri, bahagian offset, bahagian main machine ni kita panggil press. Press ni mostly lelaki yang kerja. Sebab yelah main machine kan, angkat paper kan berat kan. So perempuan mostly tak ada yang kerja sangat. But waktu kita orang kena experience all of that. Sebab lelaki sekarang seorang. Takkan semua nak depends kan. Betul. So waktu kita orang 10 orang tu, kita orang work as a team. Kita orang divide into 3 types of team. Kita ada pre-press, press, post-press. So mesti tak tahu kan? Tak tahu. Okay, so 3 benda tu adalah workflow in printing. I see. So pre-press tu macam kerja design, kerja cari plate, macam-macam tu lah. Press, main machine. Post-press, finishing. Macam buku ni kita buat binding. Ya, macam tu lah. So bila you bekerja in a larger group, in larger volume, so mestilah akan ada banyak opinion, betul tak? Ya, betul. So macam FYP tu kita orang memang divide. Sebab nak buat tu kan susah. So setiap orang memang adalah technical dia. Ada dia punya role Yes, sendiri lah. role. So for me macam kerja grouping ni memudahkan, senang. Tapi at the same time dia macam susah sebab banyak opinion dari setiap orang betul. So dia kena stay cooperate, but it's a good thing when it comes to group work. Sebab you can learn to be patient. You can learn new things. You can learn many things when you do kerja group. Ya. Faham. Okay, so dalam printing ni, Okay. apa yang orang selalu salah faham? Ada tak benda yang orang selalu faham? Banyak sangat. Cuba bagi contoh Printing tak ada future. Senang cerita. yang orang selalu salah Ya, faham lah. betul. When it comes to dunia luar, contoh lah paling saya dekat makcik saya. Okay. Bila, yelah of course kan macam makcik kan, dia akan tanya macam, study mana ni? Course apa? Bila dengan fakulti arts je, dia orang akan macam, arts? Okay, one thing. Second, course apa dalam arts tu? Arts kan, dia orang tahu besar. Besar. So kita katalah printing. Printing? Kerja sebelah mesin photostat seumur hidup. So kita pun macam, ouch. Yelah, sakit hati lah. Kita terasa. So bila kita explain pun diorang tak faham. So macam kita kata je lah, benda ni luas. Benda ni memang akan, bila you keluar tu, you memang akan ada kerja. Memang 100% akan ada kerja, I beritahu. Itu memang akan dapat dijamin. Sebab company printing ni day by day dia tumbuh macam mushroom. Macam setengah company dia macam fokus on baju. Baju tu macam kita tengok buat jersey, betul tak? Jersey, print jacket, cotton t-shirt. Yes, corporate. betul. So macam setengah orang macam kita tengok contoh baju, macam baju t-shirt grafik. Okay, boleh rasa ada texture kan kat baju t-shirt tu kan. Sebab yang tu setengah ada 2 method, print DTG dengan DTF. Apa tu? Cuba DTG, explain sikit. okay, DTG direct to garment. Direct to garment tu, t-shirt tu, machine tu terus print directly to the substrate, to the t-shirt. To the t-shirt lah. lah. Substrate tu. Kalau macam DTF, direct to film. Apa Okay. tu? So beza dia between DTG and DTF is that DTG tu dia direct machine tu teruskan ke t-shirt tu. Kalau DTF tu dia kena heat press. Oh, yang macam stiker tu texture dia tu. Ya, dia macam stiker punya texture, tapi dia cara dia dia print atas film paper, macam butter paper, transparent paper macam tu. So bila print atas tu, dia kena ada mesin panas yang transfer film tu to t-shirt tu. It takes within 5 seconds je. Sekejap je. Ya, tapi heat dia tu around 170 degrees. Only 5 second. Letak, angkat, settle, siap. Ya, tak kisah substrate macam jersey ke, microfiber ke. So still output dia akan berbeza. Tapi cumanya you boleh nampak lah, macam kalau jersey tu kan, macam kalau perasan microfiber jersey tu macam texture dia macam kecil-kecil. Ada lubang-lubang. So bila print tu kita tahulah kenapa dia lubang-lubang, sebab texture. Kalau cotton lain pula outcome dia. Ya. Okay, so macam you cakap tadi, 2 jenis apa? DTF dengan DTG. Yes. Pernah buat tak? Pernah. Oh, pernah. Yes. During diploma ke? Yes, final show. Cumanya I tak buat DTG lah, sebab DTG mahal. Around one t-shirt cost around 80. Oh, mahal Sebab dia tak ramai yang buat.
Sebab DTG ni dia kena tunggu lama, and tak semua orang boleh beli mesin tu. Mesin kan mahal. Betul. So only hanya tak semualah yang ada mesin tu. So waktu kita cari, kita call kedai kan, memang kau merata ke KL, ke hujung memang rata. Memang tak ada. DTG tu ada mahal lah macam I kata. So kita orang decide untuk buat DTF. I see. DTF ada je dekat Saujana, dekat sebelah ni je ada yang boleh buat DTF. Memang mesin dia okey lah. Ya, okay. Pernah buat waktu tu, memang terdesak. Kita orang like kawan lah macam print hari ni, hantar design, and by today juga dapat. Cost dia macam mana pula kalau dibandingkan dengan lagi satu tu, yang satu t-shirt RM80? Dia tetap mahal lah juga. Satu t-shirt yang kalau DTF tu around 40 quite juga. expensive lah Ya, juga. quite juga. Tapi depends on substrate and material apa yang kita pilih. I see. Kalau microfiber lagi murah jersey. Sebab jersey kan sekarang hangat. Kalau perasan Ya, kan, betul-betul. mana-mana jersey. Banyak design pula. Ya, jersey. So macam jersey ni dekat pasaran sangat panas. So kalau nak print atau microfiber tu, dia murah. Sebab see. tu ramai buat jersey compare to cotton. Sebab cotton nak dapat tu mahal. Betul. Ya. So dia macam, lagi satu jersey kan sejuk. Ya, betul. Ya, kalau cotton kan panas sebab material dia kan. But kita pula kat mana? Malaysia. Garisan Khatulistiwa memang panas kita ya. Okay, so for my next question, ada tak rasa pressure bila kena meet printing punya standard? Kalau macam printing kan kena ada margin tu semua kena betul-betul. Oh ya. For me, it's part of the process. Nak kata susah tu, tetap kena buat, tetap kena belajar, tetap kena go on. Betul. So for me, it's a learning process. I sampai sekarang pun, I still in my learning process, betul tak? So like, for me, it's part of the process. So susah, tak susah tu tetap kena hadap. Susah senang ke tak ke Kena hadap. Ya, betul. Kita student pula. Ya. So macam bila kita orang jumpa, sebab right now I semester 2, cumanya I still ambil kelas semester 1. Sebab there's two subject yang I tak ambil waktu diploma. So waktu degree ni I kena ambil lah untuk semester 2. So bila I ambil two subject tersebut, I berjumpa dengan orang yang tak ada basic. So like you need you kena tunjuk ajar lah dekat diorang. Yes, lecturer juga mengajar, but at the same time sebab diorang tak ada basic, so nak catch up tu sangat susah. So for me, even I pun memang still terkekeh jugalah. Tapi like bila I jumpa yang orang lagi tak tahu, I jadi macam sedihnya, kesian. Sebab macam mana nak kata, like in degree lecturer akan bagi kerja, so you kena siap. Kita kena belajar sendiri. Kita kena belajar dia most of the takkan time. bagi macam in detail punya tutorial. Ya, betul. So macam, so bila I mengajar tu, I pun learn new things. So at the same time, I pun dapat apa yang dia dapat. So we help each other lah. Faham. Okay, so apa skill yang you rasa penting untuk diterapkan dalam printing ni? Skill. Skill. For me, skill dia time management je. Time management. Yes, that's sebab tak boleh buat last minute ke? Yes. So kalau you ada skill tapi you tak reti manage time, tak boleh juga. So the key is time. Kalau you tak reti susun masa, memang hancur kerja you. Sebab every process dalam printing you kena buat, it takes time. Macam kata screen printing tu, you tak boleh buat dalam masa sehari. It takes 2 or 3 days. Kalau tak jadi, redo from the start. From the scratch. Yes, from the scratch. You kena buang, you kena cuci. Tu kalau tak terkoyak lagi benda tu, kalau terkoyak kena buat baru lagi. Yeah. So macam everything takes 2 to 3 day process. Kalau machine ni lagilah lama kan. Nak kena ready paper, nak contoh buat tu macam kita pre offset ni kan. Kita kena buat make ready. Make ready tu namanya bila kita sebelum print, kita kena buat proses tersebut untuk kita check colour. So benda tu makan masa. Nak kena tunggu dia kering, nak kena betul-betul so memang sangat complicated. So if you have the skill but you cannot manage your time, tak boleh juga. Sebab printing ni kena you pay attention to detail. Yes, betul. Every detail needs time. Kalau you rush, memang kerja you tak boleh. Tak lawa lah. Ya, tak lawa. So jadi macam lecturer akan tahulah kerja you last minute ke tak.
So kalau macam your project, Aha. berapa lama masa yang you ambil? Paling lama? What type of project? Macam ni Depends. Depends. Depends on the project tu. Depends on the level of the difficulty. I see. Ya, macam contoh kita buat hardcover ni. Hardcover ni it takes 2 semester for me to learn. Oh, for you to learn je lah, bukan buat. Sebab nak buat dia sangat susah. I see. Ya, sebab you nak kena betul the management, the measure. Sikit lari takkan jadi. Kena reject lah. Ya, reject. Salah beli board takkan jadi hardcover. Salah ketebalan paper tak lawa jadi lah. tebal. Faham. Salah material takkan cantik, takkan attract customer. So each thing kena betul-betul precisely plan. I see. Ya, so for me I suka benda-benda macam ni sebab maybe I suka kot sebab you kena cari macam you discover, you tak tahu pun benda tu, so you just discover one and then in the end of the day you still manage to do, you still can produce it. Faham. So for me each product macam it takes, kalau yang ni 1 semester sebab yang ni betul-betul precisely lah. Kalau yang ni pula? Oh, that one is a magazine. Oh, lain Lain. Oh. This is coffee table book. Oh, I see. Coffee table book kita buat hardcover. Kenapa kita buat hardcover? Sebab coffee table book dia eksklusif. Buku yang kita tengok jumpa dekat lounge. Ya, macam kita pergi hotel kan mesti semua hardcover. Ya, Tak ada hardcover. yang macam ni. Ya, sebab tu dia coffee table book. I see. Ya, so nak buat dia produce dia sangat mahal. Faham. Ya. So kalau macam magazine, magazine ni kita print pakai offset. Aha. Okay, so bila kita print pakai offset tu, kita pakai paper contoh size A3 atau kita contoh memang besar lah kan paper tu. Betul. So bila print dia akan ada 1, 2, 3, 4 depan belakang. Okay. So satu paper akan dapat 4 pages. So bila dah dapat 4 pages macam ni, waktu kita design kan kena susun siap-siap pages nak print. So kita kena susun. So bila kita print, kita tunggu kering, kita kena buat finishing. Finishing is kita kena cut. Kita kena cut dia and then ni kita lipat dia guna the apa tu orang panggil, yang finishing punya tools tu semua. So siap. Dia ini senang. Ini senang lagi daripada ni lah. Ya, betul. The Faham. difficulty, this one is more much difficult than this. I see. Ya. Okay, kita dah ke segmen break. Oh, okay, alright. Saya interesting dengan Amalia punya story, tapi kita nak break dulu. And lepas ni kita sambung pula dengan cerita pengalaman dia sebagai student dengan lebih mendalam. Okay, we're back. So now let's talk about the real experience as a printing student and macam mana hands-on learning tu berlaku. So Amalia, boleh tak cerita sikit tentang daily routine you as student? Daily routine I. So first of all memang bangun pergi kelas lah. So I punya jadual always selalu pukul 8 pagi. Memang 8 pagi. Memang tak ada macam 9 ke 10? No, itu depends on lecturer. Kalau lecturer nak buat pukul 9 then okay lah. But most of the time pukul 8. I see. So pukul 8 sampai kadang-kadang 1 atau 11. Kadang-kadang sampai pukul 1, 2 kelas lain pula sampai 5. Elective lah. Ya, depends lah. Kadang-kadang macam waktu diploma dulu, kelas waktu FYP, start pukul 8 pagi, habis 7 malam. Lama tu. Ya, lama. So FYP kan, faham lah. Tapi cumanya dia jadi macam Memenatkan lah juga. lemah. Faham. Sebab yelah, satu kelas yang sama, pergi preview pun benda yang sama. Boleh muntah preview tu benda sama. Tapi macam tu lah. Selalunya final semester memang 8 pagi 8 malam. I see. Ya. Memang tak ada macam, tapi ada je lah breaknya kan. Break tu adalah. Tapi 1-2 je lah selalu. Oh, faham. Okay, so macam yang you cakap, final je akan jadi macam terlampau busy kan. Betul. Tapi bila assignment tu dah macam menggunung tinggi, masih ada ke free time yang you boleh berseronok ke, lepak dengan kawan ke? For me,
I jenis yang suka aktifkan diri. I see. So I suka join club, I suka join event. So I, macam mana nak kata, most of the time ada je yang kawan I, but most of the time I dekat event. I suka join event. So I memang akan busykan diri, di mana balik tu memang dah penat dah tahu. Memang penat tidur tu Memang dah. penat tidur. Lepas tu saya tekan assignment sikit baru tidur. Tapi nak lepak dengan kawan tu, kalau macam contoh lah, macam kita dah busy kan, lepas tu dia ajak jumpa tu, kita make time for her. So kalau kawan ajak lepak ke makan ke, kita akan letak dulu benda lain tu aside, kita pergi sebab kita tahu like not all of the time kita dengan dia betul. kan. Jarang so, kan. kalau dia dah minta nak jomlah lepak, okay fine, boleh je. Sekali-kali tak I apalah. go. But most of the time I selalu say yes to my friends. Sebab even you dalam busy pun, you macam mana, you tengah student, you student life. Student, you takkan jadi student dah balik. Betul, you boleh ambil master or PhD, but the feeling of being you're 20 in university and taking your degree will never be the same. Betul. So better you busy macam mana pun, just enjoy. Enjoy. Enjoy, jangan buat benda bukan lah. Enjoy je. Enjoy macam pergi cafe ke, shopping, spend time tengok movie kan. So I jenis yang akan make time for my friend. Yeah. Alright. So kalau assignment yang macam in one time tu banyak sangat assignment, macam mana you cope dengan benda tu? For me, I seorang yang nampak tersusun. Okay, orang luar akan kata, oh macam performnya budak ni, oh settle. Tidak. Bahal balik menangis dulu. Sebab serabut kan, baru buat assignment. Faham. Sebab dia memang serabut lah kan. Macam like how you nak cope. Okay, contoh sehari tu you dapat dalam 2 to 3 assignments, and nak kena submit next week. So dia jadi macam, aku nak settle yang mana, aku nak buat yang mana. Mana dulu nak buat ni? Yeah, sometimes you akan rasa lost. So macam I akan jadi macam call my mom, minta nasihat. So macam, yelah, so you akan, for me, I akan calm myself slowly. Sebab I jenis yang nak, macam mana, I suka nak, I dulu, I nak slay pumping. Oh, okay. Yeah, so I memang macam mana pun akan perform. Akan buat yang terbaik lah. Yeah, sebab I ada cita-cita ni since I was 7 years old. Oh. Sebab dulu kakak I kan, I kata UiTM juga kan, course arts. So I selalu masuk dia punya fakulti. So bila final tu, waktu dia tengah konvo, I masuk gudang jubah dengan dia dekat UiTM Shah Alam. So ingat time macam, wow, kecil kan waktu tu, kita macam, kita admire lah kan. So tiba-tiba waktu tu kita nampak satu kakak cantik pakai slay pumping. Kita tanya kakak kita, slay pumping tu apa? Sebab dia pun tak dapat. So kita tanyalah yang kakak depan tu dapat. Tu macam, oh tak, slay pumping ni susah nak dapat. Like kena dekan, dekan every semester. Then you'll be ANC in the end of the day. So macam, so since I was like 7 years old, I memang determined. I kata kalau I masuk UiTM, I nak slay pumping. I see. So waktu diploma tu memang I push all out. Faham. So memang I push myself untuk dapatkan slay pumping ANC. So dia jadi macam, setengah orang macam, oh relax lah, but saya macam cicit lah. Macam kau nak perform kenapa? Macam saya mau orang 10 page, aku punya 20 page lah contoh. So macam selalu macam relax. Tapi for me, I akan, even assignment tu kecil, all out. Faham. You will never know markah kat mana you kurang, you boleh tambah guna assignment lagi satu, betul tak? Betul. So all out je lah, macam tu je lah. Okay, so tadi I dah cakap sikit dengan Amalia sebelum kita shoot, and I ada tanya dia macam mana experience dia dekat dalam bengkel. So macam mana first day you guna bengkel ni? Okay, apa your first impression? First impression. Yes. So waktu okay, so every time you masuk, is either diploma or degree, you tetap kena lalui bengkel. Diorang akan tunjuk. So macam ada benda apa dalam bengkel, apa SOP you boleh buat, apa yang you tak boleh buat. So waktu first time masuk, waktu diploma lah kan, obviously I masuk tu dia jadi macam amazed at macam, seronok ni. Kalau aku boleh guna, boleh pegang. Tapi bila yang kita orang tahu macam waktu run machine tu, contoh macam staff je yang boleh run. Kita orang boleh, cuma macam cuci plate, cuci ink, masukkan ink. Not macam waktu nak run betul-betul like main colour dia ke apakah, sebab staff tetap kena ada. If anything goes wrong, yelah takkan kita ni pula. So waktu I first time masuk tu, I ada macam,
I bukan gian, macam mana nak kata, I excited lah nak guna kan. So tiba-tiba I tak ingat semester 1 tu tak guna lagi sini tau. Semester 2 tak silap I, if I remember correctly, semester 2 kita orang kena belajar course subjek dia nama offset litografi. Dia memang course dia offset litografi. Guna mesin ni ke? Kita orang pun macam offset. Kita orang tak tahu kan. Ya, apa tu offset? So macam bila lecturer masuk, he's a very good lecturer. Sekarang dia jadi profesor, nama Dr. Azli. Dia lah yang mengajar. Dia kata, nak tak kita, kalau korang macam main-main mesin, macam tengok-tengok bosan. So dia kata korang still fresh, so mesti korang nak buat, faham tak? Kita gian nak buat benda tu. So kata okay fine, kita join dengan budak degree semester 1. So kita orang pun macam, kita orang kan 10 orang. So korang combine class ke? Tak adalah combine. Yelah macam combine class, tak adalah combine class pun. Macam waktu hari kita, dia bincang on a different day. Waktu kelas kita orang, kelas dia orang, macam tu. Cumanya waktu tu dia orang ada orang 8 orang. 8 ke 10 orang je. Kita orang pun 10. So memang sikit. Sikit lah. So bila combine, kita orang debriefkan in one class lah. Lepas tu doktor tu kata, okay, kalau kita nak print Sampuraya nak tak? Sebab waktu tu dah bulan puasa. Lepas tu kita orang macam print Sampuraya. Tak, yelah tak ada basic. Tak tahu, macam blur, still fresh from high school kan. Macam apa ni? Tak apalah, go on je lah with the flow kan. So tiba-tiba saya kata okay, kita kena bahagi juga macam saya kata tadi, pre-press, press, post-press. Waktu tu blur, memang tak faham apa. So jadi macam masuk je lah mana-mana pun. Janji ada nama kan. Lepas tu pre-press tu, mula design tu dah ada, plate dah sedia ada. Cumanya dia kata kita buat lagi satu plate untuk new design. Lagi 2 design kot. 2 design lama, 2 design baru. So from degree tu yang desainkan satu, diploma desainkan satu. So bila kita orang preview dekat doktor approve and run. So run machine. So waktu tu kita orang macam run machine, kita orang dah excited lah kan. Nak pegang machine. Tak boleh. Tidak boleh. Teman-teman yang ni, ya Allah, tidak boleh pegang. Yelah tadi cakap macam expensive kan expensive. One wrong move in memang out. Sebab nak when it comes to machines, spare part dia mahal. Sebab ini kan from Germany. Kalau satu hilang nak kena tunggu from Germany. Berapa bulan pula nak datang dia. Nanti dia kacau lah. Dia kacau, betul. So kita orang tak pegang lah obviously. So memang waktu tu kita orang tanyalah macam paper macam mana? Nak print pakai apa, betul tak? Kita orang kan tak tahu kan. Lepas tu saya kata kat kita orang, tak apa, paper saya sponsor. Oh, itulah yang tadi tu. Betul. Paper saya sponsor. Macam paper banyak ke? Dia kata 1,000 je total. 1,000 je. Saya macam 5 rim. Maksudnya 5 rim tu paper. Okay, contoh tahu kan A4 paper yang yellow, brand yellow. Kan kita tengok tebal. Kalau bahasa printing kita panggil dia rim. So macam 5 rim, 5 jenis, tapi dia besar. Kita tak panggil A1, kita panggil parent size. Parent size. Yes. Lagi besar daripada A1. Yes, lagi besar daripada, dia ada parent size, lepas tu SRA nak. Tapi parent size tu lah. So dia datang in the parent size. So kita orang macam so waktu dia datang, kita orang pergi ambil kat belakang tu, berat memang berat. So kita orang angkat, masukkan sini, potong sendirilah. Waktu tu ada staff tolong kita orang lah. Tapi staff tu dah pension dah sekarang. Macam bapak-bapak kat kita orang. Lepas tu dia potong. Bila run machine, kita orang memang akan estimate every time run machine kita akan buat make ready. Macam saya katalah tadi, make ready is a process where you need to do so that anything yang macam ada mistake or yang kita tak perasan waktu make ready tu, kita boleh tahu. Contoh colour tak kena, dia mencari satu registration tu, dia bentuk bulat, macam ada tanda cross kat tengah T. Bulat. So that's one registration mark. So kalau waktu kita print make ready tu, tiba-tiba mark tu tak masuk betul-betul mark. So kita tahulah. Itu function dia untuk apa tu? Function dia untuk check colour, untuk tahu macam image tu okey ke tak, macam yelah gambar tu center ke tak, macam so tapi sebelum tu kita ada proofing. Proofing tu paper yang kita dah print untuk kita tahu
actual dia macam mana. Actual size. Ya, no, actual produk, Oh, warna produk, apa okay. semua kan. So macam technician, staff akan check. After one make ready came out, dia akan check guna magnifying glass. So nampak ada situ kan, yang tu tempat untuk check colour. Oh, begitu detail ya? Ya, begitu detail. So contoh kalau macam colour kurang, dia tambah lah kat situ. Macam dia akan tambah colour. Dia macam DJ sikit kat situ. Tapi itulah mission dia. I see. So bila dah print tu semua, dah so dah print 25,000 kopi. Banyak tu. Kita orang pun macam banyaknya terjual ke? InsyaAllah saya pun macam okay baik. So bila dah print, kita orang outsource luar, hantar, lipat, gluing, packaging semua kat luar. Sebab kalau kita orang nak buat, cost lagi banyak. Betul. So waktu tu orang kena cost dalam 800 Untuk finishing. Yes, untuk lipat, untuk glue, untuk pack. Pack in the plastic. So jadi macam okay, so bila dah dapat, so kita orang pergi ambil sebab doktor tak lagi ambil, dia busy waktu tu. So kita orang lah pergi ambil. So bila dah pergi ambil, tengok dia macam, kita orang miss. Satu tu dalam satu plastik tu ada 4 ke 3 kot. 5 keping. 4 ke 3 keping macam tu. Tak banyak lah. Tak banyak. So tugas waktu tu bila dah dapat, kena pergi jual dia jadi marketing pula, saleswoman. So tu tak kata printing ni banyak. Dia wide lah. It's not only you learn about printing. Marketing pun you belajar. Macam mana you nak advertise, macam mana you nak jumpa orang, nak cakap, nak jual. Even design pun you guys buat sendiri kan. Yes, betul. Sebab tu kita orang jadi macam, kenapa janganlah cakap printing tak ada apa, mana ada. So jangan underestimate. Sebab memang sangat banyak. Bila masuk, baru mata all of you akan terbuka. To be honest, to be frank, I first time I rasa macam takutnya. Yelah, sebab tak tahu apa kan, like memang tak ada basic. Memang you don't know anything. Tiba-tiba dengar printing. Lepas tu macam dengar pula sebelum masuk makcik cakap, printing tu kau buat apa je dek? Lagilah aku takut. Sebab takut tak ada macam, yelah kita tak ni kan. Kita dengar orang cakap apa kan. Sebelum masuk. So bila dah masuk tu macam, wow, it's a course yang you can make a lot of money. Even sekarang belajar student, ada je ambil freelance. Macam company datang, nak buat banting, nak buat banner. Satu tu charge 80, 100. So dapat duit side pocket. So benda-benda macam tu pun you boleh buat sambil you study. As side income lah. Yes, side income. So sebab tu I kata macam, tak kisah pun. Macam tak kisah pula dah. I mean like, you masuk course ni sangat besar. Marketing, business, drawing, foto, apa lagi, pasaran mesin, business, boleh buat business baju, business woman. So kata-kata orang yang cakap printing ni tak ada future ni tak valid lah. Tidak valid. Tolonglah. Dah 2026, tolong ya. Sebab benda ni memang macam mana nak cakap, mostly not all, mostly yang I jumpa rakyat di Malaysia, semuanya kata arts tak ada future. Betul. Arts tak ada future. Kenapa masuk art? Art ni tak relevan. Apalah boleh lukis orang lidi lah, apa benda lah kan. But the thing is, kalau you belajar, you faham, you minat, then just go ahead. Don't faham, perlu kena dengan cakap family, cakap parents. But the thing is, you yang nak belajar, you yang nak go ahead. It's your future, you know your life. So just go ahead je apa yang you nak buat. Macam I pun, alhamdulillah, I have a very supportive family, yang di mana diorang kata I nak buat apa, I buat je. Di mana like, macam I kata printing ni, macam degree ni diorang kata lah tak nak tukar course ke. Sebab yelah dah belajar printing kan, like at least if you got another one macam course lain, you boleh pergi, boleh pergi lagi. Boleh pergi kat course lain kan. Tapi I jadi macam tak, sebab nak juga sebab macam kakak I, dia course foto dulu. Minor grafik, major foto. Tapi dia kerja sekarang dalam bahagian printing. Ya, dia kerja dengan company international. I see. So macam dia kata like, it's a very, dia pun tak tahu kan, bila dia masuk tu dia macam lepas tu dia dengar pula I explain je. Benda sama je apa yang kakak buat. So it's like benda tu, faham tak? I pun macam benda ni besar. So macam mak I dah kata dekat I, masuk je lah course lain. Macam sebab yelah nak kena tunggu. Sebab kalau kita tahu kan penerapan ke bulan 3, betul tak? Masuk UiTM kan. Tapi waktu tu tak dapat. Dia tak dapat sebab adalah management, I don't know, I don't want to talk about it. But like, I tunggu
most of my friend masuk course lain. Dia orang tak tunggu printing. Oh, dia memang tak nak tunggu lah. Ya, sebab dia orang kata macam it's a waste of time, betul tak? Betul. You dah dapat, but for me I got 2 courses I reject. Sebab I tetap punya nak printing. So bila macam kalau tak dapat tu I sangat frust. So macam people ask me why am I so eager to be in this course, betul tak? Sedangkan course ni macam yelah printing. Printing kau buat apa dik? Kau tak ada future. Orang luar lah kata kan. Tapi like it's a very big, for me it's a very big thing, a huge or very wide, like luar negara, Jerman, Jepun, New York, semua sana memang keliling tu like it's about printing. Diorang sangat Masih guna lah. Ya, masih guna emission ni. From Germany, Heidelberg Speedmaster XL75. From Germany, Roy B. From mana? Tak ingat lah. Tak ingat. Tapi like faham tak, like kalau pergi Germany, diorang ada exhibition, printing exhibition, 5 padang bola. Sebesar 5 padang bola. Besar. Diorang exhibit machine. Only for the machine. Ya, machine macam ni. Oh. Ya, offset. So benda ni sangat luas. Dekat luar negara, people are like, oh wow, people looking forward lah benda-benda macam. Tapi bila dekat kita, kenapa like why kenapa kita berfikiran sedangkan mentality kita ya, macam mentality tak open sangat. tak tahu lah nak ubah macam mana. Itulah tu. Ya. Fikiran orang ni kita tak boleh nak ubah lah. Betul. So for the last question for this session, apa mesin first time you masuk sini kan yang you nampak macam oh scary ni mesin ni? Of course this one. Oh this one. Sebab macam mula-mula kalau tengok digital macam kotak je. Kotak sama-sama. So dia macam oh digital. So waktu tu tak tahu pun macam mesin digital. Kita pun ada satu mesin digital yang boleh print flyers, macam-macam Z-fold, tri-fold, jenis template. Tapi cumanya nampak kotak basic kan. So bila nampak mesin ni, tahu harga dia jadi macam wow. Macam nak pegang, nak guna. Tapi bila kita orang tahu macam boleh pegang, boleh guna, but nak run tu in terms of running of the machine, tough lah selalunya. Cumanya this one. Yang ni lah nampak Scary sebab yang lain tu nampak comel. Yang lain tu tahu kan. Yelah kecil-kecil je. Ya kecil-kecil je. Comel-comelnya. Yang ni tak. Yang ni bila nak guna tu loop up. Sebab faham. takut. Takut salah ya, cara kan. betul, salah cara. Nak pasang dia pun banyak SOP juga. Macam warna ink tu semua like kan nampak mesin ni macam ni kan, mendata kena panjat dia, buka ke atas pasang. You kena masukkan ink. Ink tu bukan macam ink watercolor. Cair ke? Tak. Betul. Ink dia macam tekstur macam dodol. Dodol? Tekstur macam tu. Dia macam, tapi dia ada banyak sekarang ni, dah 2026, which many people already discover. Bukan ada setakat macam ink macam tu je. Ada soy ink. Itu type of ink. Yes. Untuk printing ke? Yes, ada soy ink, ada environmental. Memang ada banyak sangat ada jenis ink. Tapi macam kita ni print, kita guna ink biasa je lah, ink untuk produk. Kalau macam ink makanan pun lain. Oh ya ke? Ya, sebab tu macam kita tengok packaging kan, macam pop meals apa tu semua, ink lain. Sebab ink yang boleh guna untuk makanan, tak meracunkan. Faham. Betul. Alright. I think that's it for this session. Kita berehat lagi and kita akan sambung lagi lepas ni. Okay guys, we're back and sekarang kita dah ke last segment kita pada hari ini. And kita akan bercakap about the future and some final thoughts from Amalia. So after hearing about your experience and challenges, let's talk a bit about the future lah. Alright, can. So lepas grad nanti, student printing boleh kerja dekat dalam bidang apa? Dalam bidang apa? A lot actually. You can be in the printing business world itself, atau you boleh masuk as marketing. Marketing sales. Banyak you boleh masuk. Macam you nak jadi freelancer fotografi, atau you nak jadi graphic design, you nak buat finishing, you nak menjahit. Macam waktu hari tu ID kan diploma showcase kan. Sepatutnya kan kita orang tak ada intern, tapi waktu tu
bila kita orang ada showcase, orang industri akan datang. So bila dia orang akan datang, bila dia orang tengok student dekat sini, dia orang akan terus serap ambil masuk company. So apa yang berlaku dari I kan jahit buku. I jahit buku like everything made from scratch. So macam waktu tu ada orang datang, dia baru macam buka business ke, I tak ingat lah, but waktu tu dia kata, kalau nak jahit buku nak tak? So macam nampak tak, it's not only you print, you photo, senang cerita, you bukan photostat black and white. Betul. Your life will not be the end. Bukan dekat situ je you punya ending. Your life can go beyond than that. If you in this course, you boleh jadi marketing, sales, you boleh buat finishing, you boleh buat, you jadi graphic designer, you boleh run machine. Okay, kalau you bosan jadi graphic designer, you run machine. Kalau you tak suka run machine, you kata renyah, kotor, you nak bersiap masuk office, jadi sales marketing. Kalau you tak nak juga, you boleh in the finishing punya part. So banyak, it's a very big thing. You boleh handle about costing, print estimating. Kalau print estimating, you minat kira-kira, you minat math, at math you can go down that road. It's banyak sangat-sangat you boleh. Tetapi macam I kata lah, not everyone have the same thought yang macam kita fikir kan. Betul. So macam for me, kerja tu luas. You boleh jadi CSR, client representative. You boleh kerja dengan bidang you boleh kerja dengan international company. It's okay, just push yourself to be upfront. Kalau you rasa takut nak try masuk sebab international company kan, you kena deal dengan live client. So the pressure is kind of different, okay? So but for me, it's okay, just try new things lah. you will never know, maybe dekat situ rezeki you lagi murah, yang betul. kita tak tahu. So for me, printing ni sangat-sangat luas. So kalau masuk, it's okay, try to put yourself. Kita kena try new things. Tak yelah macam sama lah waktu I diploma pun I tak tahu course ni course apa, betul tak? But still I made it. I dah graduate. Dah sampai degree dah sampai degree dah pun je, betul. Faham. Okay. So basically Amalia kan dah ada experience dari diploma and sampai degree sekarang kan. So ada tak any planning macam in what kind of industry department yang Amalia nak masuk nanti, time intern ke? Time intern. For me, kalau tengok I suka cakap, I sing, I'm a very loud person. So maybe I'll be in the sales team, sales marketing ke. So I see myself working in that field sebab I jenis yang kuat bercakap, I suka jumpa orang. So macam kalau you suka bercakap, you extrovert macam ni pun, you can be in sales kan, macam I kata. Betul. So for me, I picture myself in the sales team. Kalau macam tak ada rezeki dekat situ, maybe in, for me, I tak kisahlah mana-mana. Campak lah mana-mana, boleh je hidup. Hutang ke mana boleh je hidup. Faham. Tak kisah pun. Cumanya like you dah tahu, you ada basic, so you will know what you will do. So tak sebab intern ke apa ke, it's okay. Kita lepas habis belajar kan ada banyak masa. Try je lah new different. You tak akan tahu, kadang-kadang kata you tak suka tapi you suka. You enak, you suka, betul tak? So kita try je. For me, mana-mana pun boleh, tapi I kalau nak marketing lah. Alright, faham. Okay, so ada tak macam jenis personality yang sesuai untuk belajar printing ni? Printing. For me, personality, dia tak kisah pun any type of personality actually. Yang you outgoing ke, you introvert ke, you extrovert ke. Sebab in this field like macam you tak akan berjumpa dengan orang. Cumanya like macam maybe kalau betul-betul yang tak adalah yang tepat pun, everyone can still join. Dia tak adalah macam precisely any character yang ada, betul tak? Cumanya kalau I lah, opinion I, orang yang macam mana kan, maybe yang like to explore new things. I see. You tak letak boundaries. You kata macam serabut lah aku tak nak buat benda ni. Tak ada rasa macam akan give up serta-merta, tak ada. Ya, sebab course ni macam kita kan tak ada exam, betul tak? Betul. So yang assessment. Ya, yang tu pun dah itu sumpah bersyukur sebab tak ada exam. Lepas tu kan macam like I katalah macam kalau I jumpa macam junior I ke apa ke, I say macam it's okay, try, you never know. Sebab yelah, satu tak ada exam tu untung lah, tu kita bonus untuk kita, betul tak? Betul. Kalau macam assessment, macam presentation, macam kena buat produk itu ini, is like you tak adalah buat yang macam you kena like fikir macam budak medik ke apa ke, but it's just need your skills and practical you nak buat benda-benda tu, betul tak? So dia jadi macam like
Tak ada. Dia okey je. Faham tak? Faham. Macam tu lah. Okay. So my next question. Okay. Ada tak rasa macam perubahan ketara dekat diri you Okay. dari zaman diploma ke atau dekat degree ni sendiri? Perubahan ketara. For me waktu diploma kan, waktu from sekolah kan. So dia adalah malu-malu kucing, macam takut nak try new stuff. But what I learn is that just try. You takkan rasa menyesal pun. Betul lah, maybe waktu tu you regret macam, menampaknya aku tak nak cuba kenapa aku cuba macam tu kan. Tapi for me waktu tu you belajar benda yang baru. You tak pernah belajar. Yeah, maybe dia akan bagi pengajaran dekat diri you macam, maybe macam kita berjumpa dengan orang, kita yang kena be patient, like macam kita tak boleh macam nak setengah orang kan nak kena ikut semua kepala dia, betul tak? Betul. So bila macam I jumpa, so dia jadi macam it's okay to be patient, macam belajar macam mana nak handle, macam nak handle you punya mood, your time lah. Tapi mostly I belajar buat time management and cara you nak deal dengan orang. It's not like semua orang you boleh deal, betul tak? So waktu diploma tu I learn a lot, which my seniors, my lecturers sangat membantu. I see. Tapi for me lecturer in printing yang boleh I keep going juga sebab lecturer sangat-sangat supportive. Cuba bagi mention sikit nama. Mention yang waktu kalau diploma dengan I waktu FYPI tu, my Madam Nafisa, dia memang sangat-sangat membantu. I think I know her. Ya. Macam mak I, macam I anggap dia macam mak I. So bila macam FYP tu macam dia sangat menolong I. Macam tiba-tiba kos 10 malam, Madam saya nak berhenti, duduk menangis, Madam tak tahan. Macam Madam bagilah nasihat sebab macam nak call mak, takut dia risau kan. So kita call Madam. So selain pada tu macam Madam Aisyah, Miss Intan, Madam Hanis. So yang tu waktu diploma lah, yang mana around me yang I jumpa. Bila masuk degree ni macam I baru jumpa macam certain lecturer, but I tak pernah encounter sebab belajar degree kan yang mengajar degree. So bila I encounter pula yang mengajar degree, I macam tak sama je, tetap membantu, tetap memberi kata-kata semangat. Macam I lepas habis study ni, I adalah plan nak sambung PhD. Okay. Tapi like macam setengah orang kata macam kerja ke apa dulu kan. Tapi macam Dr. Siti Farhana, she really like encourage you untuk further your study. Macam it's okay, you still early in your 20s, go ahead, pursue, you'll never know when you want to pursue your study. Betul tak? So dia macam I sangat-sangat bersyukur sebab masuk sini dapat lecturer yang sangat-sangat membantu. Dr. Azli, Sir Yusof, Cik Irwan, semualah, Cik Jamil, Dr. K, Sir Mahathir. Semua lecturer I memang sangat very very supportive. So macam nak kata macam lecturer tak ni ke tak, so that what keeps me going actually. Even you struggle, lecturer tolong. Memang lecturer ada day and night with you. Diorang memang assist you. Yes, diorang tak tinggal you macam contohlah dalam kelas macam you tertinggal ke apa kan. Diorang macam you pergilah consult, you tak tahu. Diorang kan ajar you. Boleh buat bagi feedback lah. Buat kelas tambahan ke, macam nak pergi ni dekat kelas pun boleh je. Faham. Okay, so kita go to the life advice. Okay. Kalau macam ada student yang dari SPM ke diploma ke nak further study in printing technology, apa you punya advice? For SPM students? Yes. For SPM students, especially yang in arts, okay lah, I tak kisahlah you, no, it's not like I tak kisah. I mean, whether you from science stream or business or account or any streams that you are in right now, doesn't mean that you need to further your education in that stream. Faham tak? Macam tak semestinya you ambil science stream, you kena jadi doktor, kena jadi engineering, you kena no, it's your life. Yes, family matters, family opinion matters, I agree with you. Betul. But then it's your life, it's your decision. Jangan esok lusa you yang menyesal. Jangan macam dah menyesal lah aku masuk kelas ni, bukan aku boleh buat apa pun, aku tak minat pun, buat apa aku belajar sebab family aku. No, please don't. Speak up for yourself. Be there for your own self. Sebab siapa lagi nak bela diri you kalau bukan diri you. So just speak up untuk SPM lah especially.
Kalau you nak try new things, you nak try arts, tapi takut kena discriminate dengan makcik-makcik, itu biasa. Masuk art, budak-budak art semua tough, selalu kena discriminate. Ya, betul. Pergi mana je, berjalan pun kena discriminate. Sebab arts kan, in Malaysia arts tak diiktiraf. Ya. Ya, memang dengar harsh, tapi memang itulah reality. Arts tak diiktiraf di Malaysia. So for my opinion, it's okay. Luar negara memang sangat appreciate art. Kita tengok Italy, France, like they have even in Singapore, in Nanyang University, they specialize in arts. Even you faham tak, like luar sangat-sangat membangunkan art, like appreciate. But when it comes to Malaysia, I don't know why, but tak ada ya, orang. tak ada yang nak membangun. Ada, I agree, ada. Ada lah, cuma macam tak semua. Yeah, and their voice is not loud or strong enough to change Malaysian mentality. Betul. For me. So if you're interested in joining arts, just go ahead, it's okay. Kalau macam dari segi keuangan ke apa ke, you got scholarship, you got bantuan, it's okay. Mohon je, dapat tak dapat tu belakang cerita. Janji you, mohon je, you just go teruskan with what you want. Usaha tangga kejayaan, betul tak? Betul. Tapi other than that, macam printing ni lah kan, tak semua orang tahu. So kalau yang mana budak SPM candidates yang tengok ni, tolonglah mohon, tak kisahlah join course printing ke mana ke, faham tak, arts, speciality in arts, doesn't matter as long as you go and you try. You tak tahu apa benda tu, but you try. Maybe you never know that you suka benda tu. You actually minat benda yes, tu. macam I pun kata macam, apa ni, aku nak kena main mesin ke? Aku lah suka bersiap macam tu kan. Tapi like it's okay. Macam bila macam, bukan main mesin je, bukan hidup mati kena main mesin. Ada je in bidang lain. And actually for printing, tangga gaji dia quite high. Starting boleh shoot 3K, 3 to 5 fresh grad. Oh ya? Yes. Oh. Yeah. So sebab tu I kata printing ni luas, dia banyak, and orang memang eager or hunger, company memang nak orang student student printing tapi lah. masalahnya student tak banyak. Ya, betul. Ya, sekali contoh company tu datang, kita orang 10 orang, dia kutip dah habis. Siapa lagi nak kutip, tak ada siapa dah. Betul tak? So macam jadi, do join us, saya kata, do join. Tak kisahlah mana-mana pun, printing ke mana-mana, as long as you nampak, you masuk in this faculty, then you'll see, you kan open biji mata you. Macam I pun at first macam motion, macam motion buat apa kan. Tapi tak adalah aku discriminate macam buat apa ni, tak ada. Betul. Macam orang yang faham, betul tak? So macam baru tahu macam ada course gaming, motion, sebab tak pernah dengar kan, selalu dengar grafik dan foto. So dia macam banyak. So do join us. Okay, sorry lah kalau yang grafik tu apa ke. No, I tak racist dengan mana-mana. Okay, it's just what from my perspective, apa yang I nampak, sebab terlalu ramai. Kalau you nampak di bidang luar, dalam bidang kerja ni memang banyak, I kata. So tak apa, join je, baru you nampak, baru you akan terbuka mata. You join je diploma dulu, SPM kan. You join diploma, and then masuklah continue degree in whatever that you want. I see. Okay, I think that's it for today. That's all. Hopefully apa yang dikongsikan hari ini boleh bagi korang a better understanding tentang student life and juga program printing teknologi ni. So big thank you to our guest Amalia. Thank you. And thank you everyone for watching. We will see you for the next episode. Bye. Bye. Thank you. Jap korang, jap. Sebelum saya end betul-betul, saya nak bagi penghargaan kepada KL Podcast sebab sponsor kita punya equipment untuk podcast hari ni.